Malona soifua tala falava o Tala Fou le radio Samoa I tala mai Ausetalia. A matatu le asfareile le vasanei una le toi whaamarusia le whaia o tarifofonga po o mask I le tele o no fuanga I te tonu po o indoors I New South Wales. Ele ngata I lea a matatu le songa fua a sau le a le toi mana o mio na whaia ta I whaalua I a rapid antigen test a rau whainga aduenga ia onga whapeta mai tia onga sa I vanga na wa yeini a onga. O le atu ina I whaia onga matamaitia onga rat kits e valu e whaonga pe amana o mia. O tamaitia onga fo ia onga maururunga o le are toi whaamarusia le whaia o ni tarifofonga a matatu le vai sofou. Pa mai le New South Wales Health, o le teminei e 5.2% o tangata wa mai o na whaia tui pui pui whao popo po boosters. Ai fitu se 4% o tangata mai le se 4.5 tausanga wa mai o na whaia uma tui pui pui e nua. Fai mai wasidia ma le whapidi ona le tupe u whaaru le matanga ruenga o whaatonu tonu wai a fianga o le whaamai I te tonu o le lua tausanga wa a fiai. O whaavavona tu inane ma whaailoa e se tasi o aonga mawalalo I sini I mātua whapefo I maleo leo se tasi o mata upuna tura I mai lea onga nā lua nei se alii ma tufa sukalati o le Cadbury Freddo Frogs I tamaitia onga au ta a alo I le teimi o le malolonga. Le stofi le vastan waina tu poe le tūranga lea I le Ultimo Public School, ta uananga I ane ai le tangata lea I le pāle a onga, ma tu inane sukalati tamaiti. Na ai nisi tamaiti sukalati ai to tasi nanga I atu ma ripoti le mata upu I le a onga, na longo ina wawea iloa e le a onga leo leo, wha pia fo I ma mātua, ma whaia ino le suenga. O mori maua mātua nisi o tamaiti I Tala Fou, e ese le tūranga papole na iai talo na maua lea whamataranga, ma ua whaatūranga fo ina nisi o fuafuanga lea onga, e pui pui ai le whanau mai tu ai ngā tangata whapea. Whai mai le matanga ruenga wa onga o le saunga le mū ma le ola manuia o le whanau, e ave iai le whaamua mua. E rei se tasi na awhia mai Yesu kalati, alo su a pea leo leo le mata upu. Whai mai le Premier o le State o New South Wales Dominic Perrottet sa te tauna longo ina ia ma le Minister o Whemalanga Inga David Elliott I le whaai unga na whaia e tāpunia ai I le whewa I o trains I le amatanga o le vaesanei. O le whairo inga matustala I le sona tu I whesiri ai e au tustala le Premier I le mata upolo ngungulu wai le State le teminei. Whai mai Perrottet o ia o le Premier o le State ai le ilongo ina atu le nei whaai unga ia teia whapefo I ma le Minister o Whela o inga. O lo ta ue ripoti whato ai loa I le Premier ma le Ministare wha I unga ua whaia I le tau fia o le whewa I o trains I le asonga fua ina ua tale wha I le wawea o le asora valea ai lei seisi na wala watu. O wha I loa lai le Premier o toi au mai tua I le whainga maloa New South Wales le mata upule nei mai le Fair Work Commission ma le ato e tūsia seisi marienga fou. O ana nafina toi a mata whewa I ai pasi ma trains I le stete e ui o lo o whaatapulaa nisi whainga malanga. E to olua ali I mani tama talavau se to olua ua mōria nei le whasioti tangata I se whaalawalawe na osfa I aisa talavau se fulfitu tausanga whita ua ina na tatui sa I turo I se vevesi Blacktown I le tausanga taruai. Whai mai se whamataranga le 9 News na oso whai leo leo whaleo I la tau ia to whai Liverpool, Bankstown, Parramatta, Malugano I le asona nafi. Whai mai le to whana po ina leo leo to olua tama talavau ta is fulfitu tausanga to atasi se fulwaru tausanga ma le lua sultasi tausanga. Olo iai maisi morianga e ese mai le whasioti tangata olo o au fiai fo I la tawia. A ole isi fo I au fiai tamatala vou e to tolu ta isfufitu tausanga ma le li e luas futu tausanga na ave natu le whanama I Blacktown ma tongu fiti ai I manuanga e mafua mai le mata upu lava le tasi. Whai mai olo o wha au peresu e suenga leo leo ina nei fo I mata upu. Ma le tana muri wa whautua ina pea se tete lua o New South Wales ma Queensland I winga lou wao le tau. O lo oa awhiai le teminei taru mai le amatanga o le vaiaso. O whautua ina mai le stete e le wa ai tau le a whaawau pea timunga mamafa ma lolo vai whaafua sei. O lo whetau ina fo I luani a whaa o lo ono adi a le tui mātua le tunu. A o le vai ina mai ai tau, Jonathan Howe, o wha ai loa ai o timunga I senior le a whaawau pea mo le isi valu I le se furu aso rumana iai. Le songa fua ma le asona nafina matua a fiai vaenga o sini I le manolosi o matangi ni isi taimi a toi mati munga mamafa whapea wila ma whaititili ma wa ai le lolo vai o le tele o vaenga o le stete mai o atu I le ono se lau toru sururua wala au moni fisoswani na wha o ane le vaenga le SES. Wautuanga whai ua le wa ai tau e mo aveta avale a whai e taunu watu se no fuanga o lo pa ai vai tafe I a tau fila ta avale matoe li riwe se mai.
o tau fautuaina fo'i e lua ni a wha e ono whaatupuina i le tu i mātua Ausetalia e reanga i atu i le wha i ungo na mai aso nei. O tala nā na video Samoa mai Ausetalia i le nei fo'i au auri.